Wow, nighty, pleasant morning. Ini wati, haine hema tunggu. Hello guys, pungkaham jatuh no. Pungai keno, obviously main cara nanggo. Yang masalah alu fry kaya naik tunggu, alu baja. Hingga satung tung mani, bukan ni ani penunggu. Alu sek lengri tangga, tamni hingga ang. People kering ose shopping kaina thango tabu ka alu baja kainan bagai tiadi kaitango mani shongna alu fry kainai ke kisa crispy ke kainai alu ridika ke just state somsimino saman jotona alu baja kainai dong haipon anike kisa different naidi ang tam ke khaido kholobi dinai munthum te hor belai no kom khai dinai kunai di deep fry engka ai matam khai ni si ang te han mo sak chang di wei rusun rawi di ikong rusun beri dikha kupang ma rusun di dikha and skin tong phano kokre okay tabu colding and ikanai di tabu rusum busung moton alu baja ori khangke chai nai di okay ogono tabu kisa khamrinai no sobo kisa khamnai okay eko rusum bo kisa khamnai kanai pura wow crispy alu baja iko nai ke crispy alu baja kha wow bahai motom mau try kene ni am tike oh wow guys wati phai tong kha wati phayo watei tini se wati phayo wati phai sidi shala suka wati phai ke se jenggo nakha kosom so hey guys ang nogo phai phika henke berena hene tongmani haipano wati phai baire belai na aram nangnai thanda ke tabu iko hills and mountains digi uma thangka ga tabu sak aram nangnai haipano news norok nai khangke nugana je Manali Masuri iko just 2 hours no ang tongmani shimi lama and ang hapung hatai thangmani abo joto ajaga no gya jaga wo tourist rok asake bangkha gange covid ni bagai tebo mane tebo third wave finally tebo sampau tamne hinke asake crowded place jotono vaccination na zakhenai mask rok su thublia gange tebo barina ni chance bango so guys I look so funny face pack ge omo angam tikheno try khlainai of face pack no na harmony iko ge norok bo use khlainai mano ang results takphono maya kutam ni ke ang just one time use khaidrok gang ke ang omono toni we ang sunai and after that ani morning skincare khainai and also ang tabuk samung kisa khlaine so malaya na rombai ke tabuk ke mai mothungi denai amen mai songui tongo nangtam sai tong ngangke miani amui tongo apono no songui chasinai te naigena tini kun jaga de thangma no tamni ke samung tongke ma thangai samung gring ke thangja yaron tong ari kaham guys ke ang tabuk kisa baire ongkhonai bazar thanani hingke hati to khaibeka hati khaibai nogo thangya we kisa sa ang berai nai tabu norong no kisa sa funungnai deradun ni lama ni gana guni bahai engai tong environment ro norong nugui mano gana guni bo phangmang deradun no bo phang kabang ma forest area kabang ma omo government ni forest reservation omo no ke botani bo maya hayake punishment mano so norong nugui mano oro busuk tong thothok thanda te nowar kchang engke nogomang habai tongmani bukhorok sawo engke ang every evening engke no ongkhoro tabu sadik ni 7 baji tongo haipano sal hapsogya kho norong nogui mano thaichok naidi oroni thaichok takphan tongkho
जागा नायथक थाइजुक बागान थाइजुक जाबो जाया बरक हायनो तनिवो हालनानै बागै लामा नायथक हे गाइस जों ताबो कायसे जागा बाथाका जाम bo phangkotama hingga जों oro jam khaknai tabuk latha tongo jam je mangkha wow tabung no khakmani ko jam nok no phunung nai do Tuh bubuk kemang mak khagoi telang kana ngong phunung nai jabok bet ro nai de wow ke kha nong khol kana wait olo khali jam khol gana mazu to no kalai maning na tabu kalai jam ko bang ma mang kha bang phot khana gang gang nó thật to lắm to tất cả hàm xe tất cả lấy giặc mà nó tức khó lên na ba ấy cơ băng ma jam cơ băng ma cả lấy giặc ý packet tu cái chắc không cơ cha na đi This is so fun, guys. This guys, I found this जामुन बोलते हैं शायद. अभी हमने लिया है इसको. अभी हम खाएंगे इसको. आप देख सकते हो इतना बड़ा पेड़. Hey guys, जों और बाथक जाक हम लोग यहाँ पे रुकी है क्योंकि हमने एक जामुन का पेड़ देखा है और आप देख सकते हो ये जगह बहुत ही सुनसान है. तो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रही है जामुन लेने की. देखिए पॉली बैग में ले लिया है. अभी और मार रही है यहाँ पे. ओ वाह बहुत सारा गिरा. चलो लेते. बहुत सारा जामुन गिरा. ये ना चोट लग जाती है जामुन को. ऐसी चोट लग जाते हैं. गाइस हम लोगों को मिल गया है जामुन. अभी हम घर लौटने वाले हैं. बहुत थक गया. अभी घर लौटते हैं क्योंकि इवनिंग भी रात हो चुका है.